problem of infertility in Northeast is increasing day by day, and the list of causes is quite long. The common causes we see in Northeast are stress, advanced age of females, male infertility factors like smoking, alcohol, hormonal causes like PCOS, and other medical problems too. At Janitva, we understand you and we are always here to help you to build a family. Cucu dan koyang tadi. Ka Meghalaya Truck Drivers and Owners Association keladawan nak sarkar bagan pleno ya keserok berpenyesok nama maram syalat umsaw hag distrik Ribhoi. Da kabakado bagi jumam yolat ki truk nak nek surok bakin yat kemajuyat kebo kejeng ya yaki. Habakran kilat patai kubor hag sitrik maitung arajar arpusan uba mas kalendar marngar presiden kana ke association. Ulong mahalor kejeng pekerja kinaunya truk ya kali pulet ke bakhang ki truk banyat nek surok mau maram. Ulong bagi lalek ada kejeng pambansi. Namar bagi lama ada kejeng e. Ulong josho bagi kejeng khang kensan ke sarkar ke surok na Negrams bar ke surok na mau maram syalat umsaw. Ka balakhang mental lalai benai kalabu iki ha kejeng e. Ulitho bagani kejeng ja kadai hadian bagi kali pulet ke penyeng ya ke kali jokar ken riang dan khang iki truk banyat dengan kejaka. Ndre ginongnya atrok bagi trai truk rengkat bagi nong chong mau maram kilanya ekene kali berbu sekendong. Banyok banyat di truk nak kena kesurok. Ubah mas kalendar ulah kena ru bagawai kabel penelong ginongnya truk bakin nyat nak kena kesurok. Balong hadian bagi ojing tep bagi don ginongnya truk basi ru kepisah kabelong khatsan spa adu arajar tengkai ku bega kenhuan kenang banyok ayat nak kena kesurok. Ndrei lada siu nyok banyat. Kamaswa akan kesurok kajudon kajing krong kajana. Hakitan mau lendap bad umbir. Ndrei kani kelarai ban Asyur. Bagi ni kibreu kila penyat yaki kerdop kilawan ban penbor kinong yalam ke association ban menjor ban siu nyo spa kawi kekali dadaki kuat penyat nak kena surok. Ulakam bagi ni kenhuan kilo ongru balar ki trok ke menjor ban siu nyo spa kawi ke trok kinsau yang ke sarkar bagian pelat no kena ke surok. Uni unong yalam ulong bagi ni kebu jing keli ya ke jing don ki dalal ki ba penyat ke sarkar. Kumtaki kuat bani kendu menteri ketenat PWD ban pensengau yang ke jing Minit kina kali yang jong kitrai kali kinonya kali mde tan kitrai kali nyok kali nongnya kali ru ndrai menin ala don ru na gibru snong mo ka jingarap lang gibru snong na kali yang jong ka kawai na kali jong ka police department kala yang khang ke kenriang ya ka surok ban khang ya surok tan kali yang menin ngila iba ki don ki pajba kitrai kali nongnya kali kila ra ya ka jubor ya tu kali bat kila yait no langba ka surok ama maram kaban mi shatisha shalat umsa te hadin bele I ka ka kubor bangilo ing tip langba ki try kali bat kinongnya kali ngidap ka jing sokhia namar kani ka sawanra ya kata ka jing ya penkenyaan lani kata ka jing yat bakla na kali yang jong ki parad khot tena kali yang jongi ngim kwa ba ki parad khot jongi kin yat bakla bat kan sapoi ka jing lang ya borok khot te menta kum kinong paranong yalam lani gim ki parad khot jong ka association ngila ya pentip lang borok khot ba menta ka singi don kam bani kendu ya IPLUD minister bagin brief halor kani ke benta bat ingin persautu ya I halor kani ke benta ba balai ke jia kum ni bat ka jing ne jia kum ni kadai bet namar ba kini ki try kali banongnya kali kila lek kutlat menta la kumba saw laisi saw singi ye ki kali ki bami na gini ki than ba fer tu ki jaka kim don jaka lechu hadin lakhang surok ke sarkar ke ong yangi soba pentip iki parad khot ki jong phi barok khot bang kin yat no lang ba kan ki surok na negrim senong mensong tena kali yang jongi ngila pentip ya ki dokhor barok khot bani trelang ya kata ban yat na katu ga jaka bana kali yang jong PWD minister ru ngila ya kendu ati por ngila ai ru ki media bana kali yang jong I ru ila keren kalong bet ba ya kan ki surok ailat ba kin shna ya ita isobwe highway I jingking barit namar ka don kata ka kajing orpat ya kata kajing king bad hadin nakali yang jong PWD minister bad ka PWD department kila kular bahapo isi benai en pendep no ya kata ka sowe dan kali bai tena kali yang kajong ki menta la kumbalai benai gila adap nilai ya kata ka sowe henry
empat idak ai banai order ba nginiai no na katu kasurok tena kaliang jong kini record kimpat sangap long kimdan ganu ka jings no khunyum lani ganu ka jings ko persha kila ya be ya kani ka surok ka ba ka sarkar kala sha ki banya handrai kensan kani ka sarkar mta kala khangru ya kani ka surok ka banya station agrim te nakaliang ga jong ki para record manta kila shamstom namar balai lada phaya ya ki nadu morong keneng so perkhat bah ma phiru ki bomdon kali kamde ga basuk nang tai nia sha morong keneng na morong keneng phai biang ban poi sha dam side kamut ka jingjengai kala jan ya hap renti ya ka ega ba poi sha bernihat bat kani kala penunong ke ki try kali bat ya ki nong nya kali te hadin na kali yang jong ki parad khot kila persang ban kentu yang gi nong lam lani ki parad khot jong association bangin ne ya penbait no ya kani surok mamara tena kali yang jongi kum kinong alam ngi claim syong klikiti ngilawan ya kendu ya chief engineer hakasi thoding bat ya kendu ru USP hakasi thoding bat kali yang USP ula pen kenmau ya kata ko order bomlong so banyak yang ni bat kali yang jong i ong baya kani kam pia bekran ya i DC lan bat ya i chief engineer jong PWD tena kali yang gi khot jongi kila le ya kendu ya chief engineer jong PWD na kali yang jong i ila ong ba iPod ya kani bang haban le ya kendu bangan le ai jing tip syai Deputy CM ibadai PWD Minister. Te janmit ila call ya ki dekhot ki jongi barakhot ba ki balik kendu ya iong maya kani ka kam na kaliang jong TCM pun sa khot no ya EDC jong ka is kasil ba jong ka riboy ya ka simonde. Bat na kaliang jong insa penbet bat na kaliang jong PWD jong chief engineer ulong la ai ka jing pentip la ai ka feedback ya ka bade ban ai sha PWD Minister. Te na kaliang gi para dekhot menin kila kali nangi gi parano alam ngin le mno ngini ai namia na momara tengi lo ai jing tip shay ki ba ngin pa dio order ngin pat la ban ong nangi ba ong ban ya la ya na momaram kampat lo ngin ab ya kata ko order na government na mar na kaliang jong chief engineer wa assurance ngi gumta bandon ye kendu hapdeng deputy CM bere in charge of PWD rangkat bat ki DC jong ka is hasil ba jong ka riboy henry hadu menit ki dikot jongi kila long kila kwa palat magila jenjar palat kila sosat palat ki daka bori daka mensim kaba jenjar ba sosat menin kila ya katuka surok te nakali yang jongi menta kasi ngila kwa ban ya kendu ken ya i minister badan burom jongi bada in charge PWD ban ya penbet ya ni kam bat i henry ngi klam ai ngi bat ka e ga bangi ngi sngo shemstom ngi ya thu no pigi media ya kani ngi kwa ban penbet ngi kwa ban pensngo ya ki minister jongi mo ki bade in charge kani ka kam ntai kim ngi miolat ban pensngo bakani ka surok menta kala sniu ba kani ka surok mamara ka jing sniu dur mle ba sniu surok hare ka sniu dur ka komlong jongani ka surok ba menta hakini ki sngi ki banai bla dep shi banai ar banai kila don ki kali ki baya ya kani ka surok mamaram ki yo banya la da pisiu khatsan spa ba raja la da pisiu khatsan spa ba raja kamut phila bania ya kani umdon ning khang agaban khang ban phinia ya suk ya kani lada phim su ya kata ki don gi khot ba but la ka but ya ta kali kamut ki sha pan phai nam sha bania ya kani ka surok bat ka ei ka bangi kam is niudur su kamut ba kla don ya marmun shwa ya kani ka surok kadon ka jing krong ka jana lan gi don kita ki tulgit lan ki khrok lum bisa hagi thai molonda pa thai umbir te menta na kali ang jongi ngim ai su ya gini gi ki khrok lum ka jana te kini kiju kibri ki bisa penyat yang ini kerdop dum kajana kilawan approach ya ki parano yalam jungi menta ki ong lang ya ka asion syong jing alang da ka asion ba kawai pakali ka bayat yang tu kan menjur ban siu news pa lada na kali ang jongki ki menjur ban siu news pa na kali ang jongki kin ya kran bat kin ong ya ka sarkar ba kin pelait no ya ka tu surok to pi ong ka tu kata kamlong semo ka ba mensau ya ka imlang ka salang hatu hangta kala kamla long remo kajala jongi kumbolong habihar bala ronda kita ki middleman lani ki dalal ki badon bandron ya ka sarkar te kata kat kum ka jin pau ki dak kata ta ka syong sa jibab ya sarkar la kata ka de ni kamde la kalong ni kamlong ru haringi kwa kan ban ya slok halor kita ki benta bangila ban pan pau ida jing pensya tang ha ka jing ya slok ka sarkar andai ka sarkar kam ai la dingi ban ya slok te ngin ong sukum do te ka jing i jongi kat kum ki jing shisha kata ka jing kam jong ki briu ngi iba langba kini jing pensya bangi yat menta jing yat jong kapor ngi iba kilong kidak kishin ki pau kilong ki jing shisha ke hi ki jing shisha maradu menta ngi myo te
Ka ai ka benta ka ba ka sarkar balik ka khang ni surok ru benta. Balik ka pelaj. Balik ka ai da kendon yangi. Hadu ba ki don ki para khot jongi ba bun ki ba ni ti snong ki area ki ong phi kum ki no elam habi kendu. Banyak kendu bani syong meeting bat ki try bat ki no elam snong. Ya hatarung ile le. Ki no elam snong ki ong ba ya kani ka surok ki ai ba pinyat tang menmit ya hatarung ni menjur mo. Badia kani surok umdei baniat ki kali ki ba jerong palat. Umdei baniat kit palat put ya kani surok mo. Namarkan sawanra ka jing mensau ya ki nong song snong. Hari ka ai ka bangaong ya pi. Ka sarkar kumbolong mentah. Imat kahapan perkhat ba ban ai surok pak sna surok bahar sarkar. Namar imat sla sna bahar surok kemud ba mlong syu baniat ki kali. Kimi ki kendon ki balai projek ki balai poskut. Kadai nem kata kadai ka jinglap ka jungi gen. Mentah kamu dan por mensua kinong song snong pi kali kinong song snong itu ki jaka. Bagi driver jongi bagi try kali banyak ya katu ka surok. Mensua por bas new surok. Ki dekot ki kit hiu mau. Ki kit hiu siap ki repair tu surok. Ki ai lai lu jo surok. Hari mentah la sna bahar ki paukrur naka wall bank mlong syu banyak jak surok. Hatu ka sarkar mentah ka kwa persang ban le ayu. Ka kwa ban buri ayu. Halor kani ka mentah nakalian jongi ngimla syu ban mudur. Tengah kentu ya sarkar long bala ban sim kia kani ka kap. Namar kani kam dei pi ka jing im tangyenu rei ka jing im hi ya barok hi ki bayat jak tu surok. Ba ka jing yo nong hi kalong ya barok khoj. Emdai yang kita trok. Lada kita trok nyak trok kikit jingkit kimkit tang yimar lajong. Kat no pi gila ban kit gimar lajong. Man rai kikit ru ikimar paj ba te. Banyak itu surok. Lada paya yang ina morong keneng in hier biang syani ban poi biang mo. Syani sya thai mongap. Ka jinglut kam dei ka bakai. Balarang yap charge extra ya ka baikit. Hato kam kta mo ya paj ba. Kata bi gi ijongi. Te nakaliang ka jonga nga so ban ong ba kumu para ngalam ni nakaliang jongi lang gi badon ang ni kum gi try trok kolong ba. Baka sarkar kan peja kani. Lada kitrok jong u kontraktor u ba pentrei gitu surok. Kintrai snong kilap ya kata. Ngi kitrai kali no nya kali i kata. Kikit live house of photon u mauria bagi bu prashar situ. Ndai bagi sina surok situ. Hendrai ki yai lang ba surok kamli le. Kat ba ki kali jongi ki bakit tang kendai spo karwei kar arton. Atau kamut kan kamlong se. Tetapi ke jingkeli. Nga iba kani ka surok kan sapoy ki pajba ki sa keno. Namar balay ngim ai pisa. Ka jingbom ko ai pisa jongi sisen ai pisa. Upaj ba un keli jongi balay pia yang ni oh bangi ai pisa. Ki pajba ki sa keno oh gidi gitrok hai level. Te mental ada ngi ai pisa kan sapoy ki jingkeno no pajba bagade ke surok hai level. Hato kan keta ya no. Ya ka sarkar kan keta. Yang ngiru kan keta. Denem ka jing sa keno. Ngilalap mentah. Te nakaliang ka jongi ngiso ban ong ba ngi kentu ya ka sarkar ngi da karpat jur ya ka sarkar semua ba ban penbait no ya kani ka surok tang nam ta kani ka surok hawi ka singin ya snam tang nam ta kani surok ka kapu hawi ka singin ya ki hato kata kawan ra se ka jing ra nya ka sarkar ba ngilang barok hoj kum gi paj ba ima kani ka basa kani ka jala ka jungi Nen kamit kalak don kawe kijing jate pok mau maram akabakawe ka kali jungki pulet kila syarat no pok ki driver truk namar kajing bample syuk sarkar ya katuka surok mau maram ka ke babidan ben ong law tu kijing jate U sembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tensong uba kemit ruwe ketenat Home Police ula ong ba un sesim kya hagban pinstom lagi pulet ki beren keti ban lumpisa bean dengan surok. Lag ba ong ru ba halor kajing sa akan ba buan ki pulet ki jukrong pisa harut surok ban le ka kamram. Hendrai la dagi lap bagi pulet kilum pisa bean ni kinong atrok kom tahu lo kerpat ba omde ban tiang hendrai bakin wan jar ban pentip syagi bor ke beri kemi halor kani. Habakran halor kajing jah mau maram uba Preston Tensong ulong bah ka baidai bakani kajing surok. Ulade ban yakran bat ki Deputy Commissioner jongki Artligi District ban le ke badan kam ban la ban pleno ikani ke surok. Hendrai ke juga por ki bor penek district nomor Artligi District ide ban pentikna ba kanom dai ban ailat ki trok ki baket palat pot ban ya ikani ke surok. Halor kajing keno bagi trok ki bayat ikani ke jaka ki hak ban siap khatsan spa lani arhajar ulong beladan kum kita kajing ja ki dai banwan ujor su menteri. Ulong ban pentikna beladan kum kita kin simkhia ban penstom lagi digi pulet ne ki officer ne kinu ki kenhun. Kemudian bat kani risang la Ukraine nakalian joki DC ba kin pe naman ba katuka matrai pi kan ma ba katuka ka sopwi. Kemudian bat katuk srok katuk jingkin ka ba senjor ding la snai katuk sopwi bat mentala det de nam ni sekmat in sa syang ba kin yan kini commercial drug. Tambah hak juga pon nakalian ka district of State Pro Artli ki haban
penting naru ba kanum don tan kan ka overloaded amat pi mentak don kitu dispo kaya ke khat artaya ke ba teng ka capacity kan ka beli om ka loading capacity lalu beyond ya ka strength jong ka so Kedan bagani kejing kena ba kidon kitrok ki bayok ban yai nang tu kecaka da ka pasiu khat sam spa ha ka simit ti halor kani pi kai ga Lada don ni kum kata la mengurung na kerbat iki ba complete kit so ba complete ha kono no por ayan de but ngan make sure ba la don kum kata kino ki police le ni kino ki official ki ba shim de ka pisa ngin shim action ka patem